namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhla avuya man. Vari Kokwani Africa kuna live again ya nyuwani. La of course ngata hi link of course. Na hosingo Mr Post. So previously of course kuve na live lo mshona kha ihlasela na double story ya hosingo Mr Post. However yeah avuye kambe of course. So account yona ngomuka mashitivi it's Africa Chabalala rabava malume wa yena straight swo chance ne. So I film video wona ku endleka yini vele. So unfortunately video yi veka khata I'm not sure why the bluetooth or network or va ku ri yini mara ndani kha nzama swi nga swi vulela ni kha ni make sure mashito ku a yi ku yini ma yona mhaka leyi a hi sunguleni. I feel kombise ku aye minjhani mi swi twini ka that section okay. Ni fonela wa Mzaya. Kokwani ni kombela khomeriwa. So vero hosingo yi foyinini unfortunately hi nge koti ku swi verify very so ku Kokwani Africa yi ri yi foyinini so leswi obvious swi ta endzhaku ka that previous video of course leyi nga ku trendini yaliya na leyi hi nga hi endla na hina of course leyi kha yi chingela hosingo Mr Post yi ku yi aka double story the bar stuff like that so response ya yena a ku ri yini ku a hambana bed mayingani ni ku mina okay. Muragapandi that's camera number 1. Muragapandi that's camera number 1. Leswi nga n'wi byelaka swona. Leswi nga n'wi byela swona. Kombele kurivaleriwa. So hayi kombele kurivaleriwa. Ni nga tivi ku kurivaleriwa ka yena suka mbilwini na. Yuko hayi a ni tivi ku swi angu kombela kurivaleriwa swi nga kha swi suka mbilwini na. Swona ku ya mahlweni ku kurivaleriwa ka yena tatwa yena ku ya mahlweni of course ku kurivalela ka yena a suka mbilwini na so ku hi yona yi ri endle phone calls ngopfu kona possibly so hi le xikarhi it's 50-50 you have to choose what to believe na mina le xikarhi I don't know if ku nga ku ri ntiyiso or a hi ntiyiso and then so of course hi yindza manjheni hi ku very ni swi vona tin'wana ti-comments ti kha ti challenge yona Kokwani Africa ku yi na yini what does he have wa kha ya hlasela hosingo Mr Post he's jealous and stuff like that so ku hi yona kwale Joni ni very yi kumeka Joni yi fike yi hi kombisa asset ya yona so a hi voneni kwala ka video of course no ake khale double story not double story le ya ke khale double story ya Africa so ku yona yi ri yi ake khale double story ya yona double story leyi hi vonaku la as you can see loko ni yi langutisela immediately ni vhete ni vona this color so swo ku yi mixiwe na crash swo ku I don't know ku crash ya mani mara la ndzeni ku tlhoko ku na crash and stuff like that okay I continue that kind of rate yi ra yo ya go the bar ni va wona mukombo yona kahle la yi ri ndeka benzi ya yona it's old module very so by the way yi ri yi tirha ku ndla swa yena swo lunghisa ti-engine n'wina mi nga interested mi nga yi tihlanganisa na wena yi boha swa ti-engine and stuff like that okay a yona akiwa hi tibara loko ni cheka ni mi komba kahle so tibara ni vutiseni ka ti-comments van'wana va kombisa ku ya ku fe ku tirha rhythm mix le hansi more especially loko yindlu yi ri kulukumba ngopfu leswi van'wana va nga kombisa van'wana va support mhaka ya tibara ku na swo ku va ku ri swona hi problem so i mhaka leyi ya yi tikaka mara loko ho va hela ku va fair since hosingo va yi fike yi kombise ku yona a yi fostele hi xipidi swi loko impela a yi fike yi sungule hi rhythm mix ku vulavula a hi narheteni kahle mhaka loko a ni yi te beli ma nga ni fostele hi xipidi swi loko since yona a yi fostele hi xipidi loko hi fike hi va feka mhaka swa ku yona leyi hansi a yi fike yi sungule hi rhythm mix ma vona so hopefully swi ta hi phusha hosi ngopfu ku yi vheta yi endla rhythm mix laha hansi leswi lavekaka sweswo yi kota ku pfala vanhu nomo gaza nomo yi boheka ku endla swona laha hansi la loko a ni laha ka haxo ta endla ka foundation mi nga mi swi voneni ka that section as you can see kwalaho so maybe kwalaho ku nga pfuleka yi ta chela i rhythm mix okay
So dawuri ya ko leyi ngo ya yona hi yale so loko yi languta la ndzeni weekend siku swi mixa na crash la ndzeni la na mhaka leyi so ya le ndhawu ya kona ende swilo swa tshembisana because movha ni xi voni yi kha yi neka yin'wana video yi kha yi fambi hi xona i xa yona swilo leswi nga la ndzeni la swi kombi na ku hi yona i mhaka ya ntiyiso yi ngo dawuri story ya yona leyi as you can see okay yi ti hawa hi vona dawuli story ya kokwani Africa leyi hambi sweswo yi nga yi za heta ku pendiwa ha yona yi bohina hi ti-aluminium as you can see kwalano it's proper i ku laha yi ri ku khatakhata that's why ni vheta ni yi hetisa yi tlhe yi hi komba movha laha ni tiku a yi vula laha yini laha as you can see so old module there's nothing special about the Mercedes hi ta hi khi hi ya xikhale ra mhaka leyiwa hi ta hi khi hi continue of course hi ya ka dawulo ni yi sungula laha yi fike ku hayi ni n'wi twele hinkwaswo swi ngove ku fana na murangaphandha like a nga lunghi ni leswi yi kombisaka swona okay mara to ti-case ta so ti tele mi kuma ku munhu i xave yindlu a ri mi kuma ku maybe ti spenda ngo nkarhi joni mi kuma ku i xave yindlu joni na ku na un'wana mhe ni n'wi tivaka personally a nga na yindlu hala kaya i na yindlu joni i xave yindlu joni straight to be specific i na yindlu yikulukumba joni so swa ndeka vandla van'wana swona swi komba na ku yi prioritize ku va yi aka kwale joni maybe for resale value I don't know okay as you can see yona double yi ti hawa swo penda swa ha ta hetisiwa as you can see mara loko zomara we can see ku tlhoko na crash swa ku yi tlhe na business ra crash kwana vhele vanhu va ti-business a ri ku ra mani maybe ra nsati maybe ra another person a rentaku vhele a ni joni ma swa ku i ndhawu ya busy ngopfu ku na swo tala swi humelelaku so maybe ku na munhu a rentaku we never know as you can see yona dawuli yi tlhandlekile as we can see kwala yo ka kokwani Africa hi la la joni la hayi kona ti-aluminium as you can see hi teto ha xo ndla yi vekerini hi yona i proper dawuli story na ti-aluminium kwalaha na le henhla u can see ku ku bohi swi ti komba ku ri swileti a swi vona kahle but probably swileti ndi ku hayi a yi za yi hela kahle dawuli story ya mina hi leyi rindiwa hi lava I'm response hi leyiwa dawuli story meze vheta i kha yi kombisa ku hi leyi dawuli story ya konge tibara mi nga mi yi vonini hi yona dawuli story kwala swi yi ri ya yona leyi kumekaka a joni swi kahle hi va hi xi twe kahle statement xexo dawuli hi yona kulukumba kahle i dawuli ya liya normal i dawuli liya normal leyi hi vitaka normal ma vona mhaka leyi so yi kombiseni ku hayi akini hi sweswo in overall leswi a yi kha yi hi kombisa swona kwalano ma vona mhaka leyiwa so I'm sorry ku va yi kha yi disconnecta i phone ya yona leswi of course a kha yi kombisa swona so mi yi voni ndawulo so hi leswi yi ngo yi na swona yena kokwani Africa yi ri leswi yi ngo yi na swona yi ri dawuli story ya yona as you can see kwalano hayi leswo so nga mi swi know of course hosi ngoma Mr Post fika posta gig hi 8 ta October leyi kombisa ku i ya le a 17 so of course ku ri khale ngo za posta vhele nchumu ever since the 27 ta September loko se yi huma project ya murangaphandha a nge za posta swin'wana so vakokwani Africa ma fika ma chinga hi swona swo va ku va ku ri kha fika posta laniwa ma fika makumu so tani vanhu va ka ngove Digo kungulukana. A tumbele sinyen, digo di chiquito. Ese verde. Di chiquito. Mina. Bro, zunga vai tumbele nsinyeni. Ni vedana ku wow. Ay. di chiquini tolo Di chiquito, lo digo. A dire sta ka mango.
Di sana dia. Anga chabeni mara. Andi sio sinyezeja sinye. Hey, neze vede, ai vero, singa vai tumbele nhleka nsinya ni veta ni ku wow, hayi no overall hayi hala n'wana vuni try fika yi va yi khata but in overall kha vula leswaku kokwani liya leyi ngo allegedly a beni ma yi nga ni i yivele risimu and stuff like that ma yona mhaka liwa so kwala Afrika yi tlhela yi kombisa ku ya swi va hamba va tirhisana swin'we khale va hamba va tirhisana swin'we khale swi swi hela va hamba va tirhisana swin'we kahle na swona and hi yona yi nga n'wi dyondzisa swilo swo ni ta panel beating leswi ma vona mhaka leswi yi nga fika yi swi kombisa na loyi a ka ngove loyi a tlilimeta i dyondzise hi mina leswiya swa mintirho ya mavoko a ni tirha na yena kahle ni swi vona ku ri hayi loyi wa mina yena hi nge tirhisana i tirha swin'we a hi tirha swin'we na muzaka khungulukani kahle swilo swi va kahle mara ni swi vona ku ri hayi ni nge tirhi na yena as a vet leswi yi nga fika yi kombisa swona ku hayi ma va tirhisana swin'we khale and stuff like that mi wa comment your thoughts loko se yi tlhavini hi double story ya yona inani i kokwani Africa vana va kha va ka hina nchumu so yi kombisa double story kwalano loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Chauke wa yi chela 1.5 kumbe na byela nsati wa wena ku movha ya wena a yi bamba hala nhoveni yi lo yima chela 1.5 madala